Htio sam vas pitati, Danijele, da li imate suradnju sa ostalim osječkim karate klubovima, ima ih jako puno i u županiji općenito, da li su vam oni podršku dali? Da, pa kako su reagirali na to kad su čuli da ste vi ovako nešto pokrenuli? Pa izuzetnu podršku. I karate klub Hrvatski Sokol u krajnjoj liniji, s njima smo zajedno i počeli trenirati do dobivanja naše dvorane, jel? Onda karate klub Eseker, isto izuzetnu podršku imamo s karate klubom Višnjevac. Prvi nas je, čak Eseker nas je zvao, jel, na prvi, odnosno dozvolili su nam nastup prvi puta u organizaciji njihovog turnira, u 11. mjesecu prošle godine, jel? Odlično. Tako da je to je, mogu reći, eto, i sad nastavljamo dalje, kažem, plan nam je taj savez, osnovat savez i onda ja i Ivan jurišamo okolo, idemo. Pa će se vidjeti malo putovanja, je li tako? Pa nego. I odlasci, to će biti zanimljivo. Pa sve ovisi o financijskim situacijama, koliko će nas podržati lokalna zajednica. To je uvijek problem, ali valjda će se naći. Pa valjda će se naći neko, pazite, svi su puno ljudi je skeptično bilo u vezi toga. I ono kaže ima 2 komada pa će to biti, to je sad prolazno vamo tamo. Međutim, mi se već godinu i po dana držimo i nastup lagano, ali idemo i širimo. Odlično, sve je krenulo naravno od tih vlastitih i prihoda, je li tako, i svega kad ste to pokrenuli? Pa da. Recite, rekli ste u svijetu gdje je najviše razvijena Belgija, čini mi se Francuska. Belgija je Francuska, da. Oni ima taj jedan gospodin Fatah, Sebak. On je, međutim, on je već prije bio karatista. Prije stradavanja i onda je nastradao, mislim u saobraćajnoj nesreći i ostaje paraplegičar, jel? I onda je nastavio bavljenje karateom, jel? Uskoro bi moglo biti neko... Izuzetno dobri smo odnosima, bar preko maila s predsjednikom Svjetskog karate saveza za osobe s invaliditetom, gospodinom Ernestom Kalačem. On je rodom iz Crne Gore. Je i on je ujedno i visoki predstavnik za sport Vijeća Europe. Jel? S njim smo baš u korektnim, super, odnosno preko maila se dopisujemo. Znači vi bi mogli biti uskoro možda i prvi sudionici svjetskog prvenstva u tom hendi karate? Planirano je u Beogradu, točno, planirano je u Beogradu, međutim sad kažem opet najvjerojatnije da je otkazano zbog izuzetno slabog odaziva. Zbog izuzetno slabog, kao navodno 2 zemlje. Ja kad sam nazvao sam predsjednika Čelana i rekao, jel, da ja imam praktički ekipu koja će sudjelovati nastupiti na svjetskom prvenstvu. Kaže on, ja sam čuo, kaže, samo 2 zemlje. Ja kažem, zašto mi ne bi bila 3? On kaže, odlično. Ja kažem, ajmo onda. Pa da. Pa evo, mislim da dosta ljudi ne zna za ovaj sport. Evo sada kada malo to više budu vidjeli, kada se to promovira, mislim da će se onda polako skupljati članovi i novi. Evo, možda približili smo se kraju emisije, vrijeme nam je brzo prošlo. Za kraj samo da, evo, istaknete možda nešto što bi naglasili, možda što vam je cilj u daljem radu. Znači nisu bitni ti rezultati, ili tako, ta natjecanja, nego samo da omasovite taj sport, da privučete djecu. Točno, eto, pozivam ovom prilikom su roditelji, djece koji osoba s invaliditetom, djece sa poteškoćama u razvoju. Tako je. Imate... Koristan je sport, zdravlje, ili tako, i za koristan je sport, zdravlje, koordinacija. Posebno je odličan, vidljivo je i već smo dokazali, imamo osobu s cerebralnom paralizom koja nije mogla dići ruku iznad glave. Sada evo, nastupa na natjecanjima i bez ikakvih problema. Eto, taj tim, evo, ovim putem pozivam, naravno pozivam i eventualne buduće donatore da znaju jednog dana da nas se sjete kod eventualno nekih Nadamo se da će tako biti. Donacija tako budućih. Da. Evo, hvala vam što ste došli u naš studio, što ste predstavili vaš klub i ovaj sport koji je naravno i novi, evo, prvi u Hrvatskoj, što smo rekli. Želim vam puno sreće i dalje u radu, da dakle privučete naravno i djecu i da oformite malo i više klubova i van Osijeka, ne samo tu u gradu. Ivane, puno nastupa, još treninga, da se baviš sportom, to je najbitnije i naravno puno uspjeha sve što se zaželiš tebi osobno. Hvala.
Eto, hvala vam i vidimo se drugom prilikom, naravno kada i dođu i novi rezultati i nove prilike da ponovno pričamo o vašem Hvala i klubu. vama. Cijenjeni gledatelji, eto, bila je to još jedna emisija sportska u otvorenom studiju. Hvala na pozornosti. Budite s nama ponovno u sljedeći četvrtak kada ćemo pričati ponovno o sportu. Doviđenja.